nang tegarang kena hang malu ian ulian rahayu lah rasotan sideu kaisidan nekengken patut sanang margiang lah tamaneng lah pang sideu jangkok kekuranan kelawat tuh mau matur jebos siosan ngalih rapi bencepok lah ide kelorano nya apa sih aben jantan ngireng sampun nabi cokor dewa niki jengah ratu jorang wasian tan sido jangkap makurana kelorano orang sampun nabi niki sampun nabi Jongrang wesi. Ilang nade paksa napa? Mula doasana di lekat jelek. Kepakan luas di pelakan adem leganang. Dumah yang barangnya mulai alih. Kalau yang saja cara lalu ni mula beraratu jongrang wesi. Bapak nama aku. Nak mula kasub. Tuganane mido ngelah sesenengan kalau marah idau gen senang ragau nak istri sing teman mesewo maro kalah subuh merabian nak istri suamin naki raka naki gebuk sedang idau kayune sing di subuh balu kerbakat tanpa dang doning satyo nak istri kin rabi nuak rako mesatyo sedo sarang raka idau awanan kayang jani kene sing kebubu ngalih kuran yen keduling pidan mula jelek mula yen duaso lekat bikas mula jelek kayang mati nu abo jelek yo bo ngadeng-adeng malu bapun raos mekejang subuh sido ban bapun nyarjo buat kejelekan lah nenten malu kayang jani nenten titiang kemau nuning jaga te sampun nuning ring pemarkan cokori dewo pikayune kaon. Nah mumpung lantas telah ke bawah jelek pang mau bukti kejelekan lah pina keuntang kayang lah mula lakar ketemu tekeneng bapun kayon jukuri dewa sapun nabi uno kene nyuakan pianak bapune loh ratno walau ka diarap pono bapun ini pianak bapune nyarunduk sekomargen lah pengklu pengpat lemasen lah loh ratno singnya awenang mau tu marikoso lantas kayun lah sampun boleh mewali-wali ngararemih pianak titiangipun nentang ngiring nah dikayun syukuri dewa titiang nanang nih sampun rauh makin sampun api nah nejane mumpung bapak jangkep kelawan pianak bapune besikan papinah bapune boleh kengken dan bapu pang sidong aturan loh ratno mangdane pangnyak makuranan kelawan gelah mangdo titiang netakang mana pianak mangdo ipun ngiring pakayun syukuri dewa ledangan ratu dua gongingi titiang sampun tua kemana untuk titiang mana pianak titiang donengipun sampun remeh kodewo nenten teman jaden titiang mau pacarake daleripun nenten pacang iring jutat ledangan titiang nenten ngaturan kengken po ide pianak bapune bapu sing ngaturang iyan kene patuh hitungan bapu kelawan pianak bapu suksema titiang ring wacanan cukuri dewa bina kecihna nenten pocol titiang meting-meting ipun saking kantun-kantun tereng memenipun kantos lekat bajang katibangken nantuk titiang ngubukin sami picutur titiang tutangipun punika awanan manut wacanan kodewa patah manah pianak ring manah nanangne yen gadi kodewa yen wenten panah alpaka tempal ring reramo niki ne becel nah yen cara bapun nih ke bawah semelah
Wala jengah ratu jeung orang wesi jantan sila doneng sami sios becik kordewa ring antosang mah kengken penaten bapone antosang Lu kengken ni bapa lu. Jadi matakon ya. Anake. Pianake kengken beli, pianak yang Gandano keni dan anake lingsir uli yung rangus. Depin bapa cuma dia. Pang doa dia ngalan sengkalo. Merasonya nunda ngaturin idodane keramo banjar. Tunden nongosin bapa cuma. Yen subuh pailah bapa patut mati nak sing buangan kau mati. Ada bapa Rosi. Tantang walaupun tepukin yang binsek na ingatan. Kengken bisa mani na nakalingsir itu di Ratna dulu. Yan dari te pengidip yang beli, angsa beli. Diapin beli ngalin maluan. Nu ada meme nenek patut idah ini naik. Kengken. Sapetilar Cokori Dewa sangkane ngatur pawungun di tiang ngungsi ukir mega kemaring ruruh selendang sutra nih sapunapi pemargan Cokori Dewa Ini bapak melarapan atur pawungun bapak nih mawas-wasung kawin sida mapik oleh pejalan gelane nih ini pusaka kabinahu bapak mungkin ulo ini ayu bakil wawanin di tiang ngatur di tiang wau ring Cokori Dewa sesampun Cokori Dewa ngaonin di tiang lungo kemego kemar rauh idenake lingsir saking jong rangus ngarsa yang penyeruane pianak di tiangipun Ratna doning nenten wenten manahipun Ratu Dwaku awanan di tiang nenten ngaturangipun ing idonake lingsir kawit corah pekayun ida dan menawi ringan ida wenten nyareng saking pungkur di tiang ketuak kedempung ini bapak dong kedempungan wonten Dwaku mangdo nenten bekelang di tiang padam indeke punika lu apa nih rumah sodan sido antuk di tiang nutup kewiyaktian luh Ratno sane angkenin di tiang piana menyen ya kawit boyo pianak di tiang menyen dan sios idowantah Gustin di tiang saking Ratna tuipo dia Ratna sari mingsikin gelah wenten di tiang pecak pengambih idonake ini dong paman anom kemudian marah paman matur kene ini bidan pasti kesengada wicara rahat kejani paman mangdo nenten natur di tiang satmaka mapialang ring pemargan Cokori Dewa tangkil wonten Dwaku mangdo Cokori Dewa pawikan selendang sutra sane keniang Cokori Dewa ring sila kembang bener kawit layon idonake lingsir Gustin di tiang makakalih ajong wan gelah maka kalian awun ide sesampun geseng di tiang dinarma yang di tiang itu emen kelahnya dia lah kan wih Ampun puputan nih Gusti Anom sampun sedo Dwaku.
Rumah sebinyul pasuecan kawin. Besekali bapun yang ngemasin. Konden sidak lang walas kengken bakti ni malu. Jadi kudiang jalan mewali ngalengalan. Ungsi jagat surya dwipa. Apa kukul banyare? Pang presiden bareng-bareng kerja kemurung jongrang usilan. Alon-alon mapi kayun wagung. Ngapi manis cokori dewo kantun munut. Pusako ne puniki paico ne ring gunung mego kemar. Kantun letuh pemargi drue. Bos wawu pisan ing serang layon dan Gustiano. Sapunapian masucian rien. Saja luwung buka turcane. Bangseng kinucap cuntake. Mapan gelah munut pusaka suci. Miring gelah mesira malome. Aliang ibu ni tongos demekelo. Saget sud maluan alih gelana. Inge ngararis. Mau kalian malam. Mulatan simpang kengin wetsanan nakiksa. Ngayu bagya pada pane melarapan pusaka suci si depan ngemoleh. Tuh kita besekali bapa dengan masih. Asan. Yen berada bapa si depan rongos merah ayu. Kaudan. Mulut sakali mulut sudah rongos sudah juang bapa. Asung ida sang yang para medita siderahayu pejalan bapu di kedituan. Kaden cai ne barang-barang meleganang lur ada dengan pekan di bidang. Terima kasih. Matian yang memesan hidup. Ada yang mati sing ada kena ngapo. Tiang mai sing udang-udang kamu tiang iban dan. Nyen ada yang ngide, terima kasih. Nyen ada yang kematian, terima kasih. Yang matian udah apa? Yang paling polos. Tewas sang ada gaya bu. Cai degemai sangkaning murang-murang lampak. Utang-utang iban. Mat nyat pada di Jongrangosi. Mat Prabu Mumu mau kejar. From Laibang nak lo. Tiang sing demen nempuh kena Laibang nak lo. Yanan tiang kena karmu palo nya. Kalau dia mekat. Dina kuda batisnya. Baik tiang lagi. Tumblok cicing. Jadi pang melaban gelang raos nya nadane. Dan dia dolar. $1. Kene larna. Melang mau jalan nih, baik tiangnya kan. Ien mula saking tua saja cai. Mat nyat pada di Jongrangosi. Nggih. Melarapan parilaksanaan Gustin Ceritan Rahayu. Nggih. Cai nyak duduklah. Ayo nunduk tiang. Pengudiang sing. Tiang terima kasih yang nunduk kasih. Ien suba megedi uli Jongrangosi dapne cai suba ngelapa menah di sejeroning pau kuda. Nggih. Walau jadi geladot nawang udiang kebisan diri. Kebisan dia wadah dua lah kebisan. Udiang dok. Nyampatkan pulas. Nyampat kening pulas. Iya panggudikan pilihnya. Nah. Kelas sing memboyo jeneng muntu kebisan cendol bidang. Walau kene.
Ien prade cai subenekat itu di jagat gelas Surya Dwi Padane. Nggih. Kengken simo perahane majalan ditu. Awe ke kertaning jagat tututan. Nggih. Pelajen di bawah menyama beraya. Nggih. Alih di pesewitran. Sila karmone. Banyak anutan kengken sesananing tri kaya parisuda. Tri kaya parisuda, manung ning menyama braya. Bener. Metingkah panawang. Saya nawang apa tri kaya parisuda? Tri kaya parisuda, ning Apa toh? tri dulu. Kaya sugih. Sudando lacur. Asa sugih lacur kowe. Ya. No tensi nih Sing, turun. sing. Kan. Tumben jane lah kene. Nggih. Uyang-uyangan. Ah, dulu Mailah beli kemo, main ngalih dewa. Tulungan le. Beli semeton di mana? Aja mang main. Ah. Betul. Bar. Bang. Ije keralio ini. Kira go peron sinyak lae bakala dokang. Karena belum katanya. Ya. Bungenen bubar kamu. Bungenen, ulang payah. Baik. Nase. Dore. Ulang. Jalan. Ulang. Tadi sih ada dekat lah. Pasti nu singar pada galak kan nih. Ah. Loratna. Loratna. Lari jalan. Nih samping. Loratna. Ya. Main. Ini kan lagi. Weh, Hah? kamu itu bagus sih. Tapi niki Bagus ya. Sinawa. Ya. Gelah toh. Gelas sing ngawang. Kemudian cai minum gelah. Ten ados megelah. Melah pengrausnya dan Ada di tiangnya. Ada di tiang Petro. antro adane. Petro antro. Petro. Tulungin gelah. Pendangannya nggak diolah sulit kan jaban cai tulungan gelah. Yang sakit sida ben ngelemasin ya ulian cai bangu pak. Apa kata ge gelah nyadi emang. Andan. Lo, baik sakit, nah sakit. Apa obat sakit nasnya? Sejong orangnya no padol, nah sakit pensiman kopi ini tonton. Kopi nang, kopi anu ne ngenang sakit nasnya. Kopi banyu atis itu lo. Seriang ada cekilang. Atuh ale kopi. Sekali. Kopi itu marunya. Ya. Apa? Orang kopi ben selame mah kada. Bro, Selam apa? Hitam-hitam manis no. Ada anak. Oh ini tulungan, dia ini bantuan, dia yang orang ngelemasang.
Banyak lemas. Karena anak sekarang banyak lemes apa yang ken? Kengkeng. Lemes seni ya. Bang Upah. Kengkeng bisa ancok-ancok Sing jalan. jeung pangnya lemes dan Man, tidang idena bantuan orina ngelemesin. Itu dini ya dan bang upah. Bang Upah. Apa upah? Apa upah nih? Kengkeng berjalan gitu kejokan pada saya. Ya, Mungkin dong. kerang bungang suang nih. Muni deh. Ini. Hei, Aku dang pak nagi upah. aku udah ngale bapak. Ye. Bapaknya. Bapak nyen. Ini marah kopeng Kornel. Aku dang pak, aku dang bongkos. Aku udah ngale bapak mau bongkosan. Kengken maksudnya nih. Ya? Bapak apa mau bongkosan? Bapak apa nih mau bongkosan ya dang? Kalku diang mongkos bapak ah. Mana nih kok Upah aku dang pak, aku dang bongkos tawang cai. apa itu? Rokok. Sinjong ngale bapak mau bongkosan. Apa? Roko kune. Rokok? Weh, Rokok apa nih? Wah. Ya. Rokok apa? Ngelah rokok? lah roko Ih, gelah bos nih. gelah bos nih. Coba takonin dong. Nih, Gede-gede rokoknya. Apa orang? Apa orang? Apa kone? gede. Gede-gede rokoknya. Gede-gede rokoknya gitu. Nggih, Rokon gelah? nggih. Yen rokon gelah gede, kuala bawa nih. Goyang. Ken nih. Ken. Rokok apa? Rokok apa? Rokok apa gede bawah? Rokok apa? Mesin bawang, mulisa. Roko gede bawak, madan roko lemputu. Baik. Rokok apa ya kaden? Rokok lemputu. Rokok do tawang. Nih, Terus yang ada lain menurut rokok sampurna dan. kok sempurna. Oh, Ini Ken. iya. Yen sampurna liu macam nih. Iya. Ada king, ada mil, ada media merasa mentol apa ada. Wah, niki sing nyuwun mengenap. Niki tenan rokok biasa. Niki sing jajal bunga dolar. Rokok lemputu. Kan rokok apa tuh? Rokok cerutu. Wang, rokok cerutu. Apa? Rokok cerutu. Yang mana? Ya, Masih mana? gimana? Ini ajom nih, yang tongosin enak. Nah, Nah, gelas yang keberatan, bro. gelas yang keberatan. Yen dimuni-muni masa sing kuku ngale somah ke bata aku deh. Masa gue sama aku deh. Sing besek bintang di langit itu. Bukan satu gadis di dunia. Singgih saja lingga aku mia mendon kelore. Di dunia itu masih loreng. Kelas yang demen ngale somah ukut ulian ben memaksa. Memaksa, Yen mula ulian ngangsa-ngangsa cak daja. daja. Kelas yang keberatan. Gelas yang keberatan. Kemudian gelah dini medet mata. Pameran. Saya gelah ngoyong dini. Nih, Nyakit hati. leper. Letuh mata dini longklah mekat. Ayo. Yang, ini mak, ini ngangon. Ya, halo. Wak genang jelek. Ado nak ngelemesin jigrius nyakin lah. Sing dari nyuang kijab di mana? Kejang bisa aja nengokin. Oh, yang cara cian jenangnya jelek, asal ada nangan-nanjak serang, Bang. Jek serang. Jangan lah. Kalau memang dia perlu, biarkan penasaran. Pokoknya
Yancang Len, kalau dia memang perlu silakan ke penataran. Wah, ini Maret jelma pulumbo. Biarkan penasaran, Tawan. Apa mana gitu? Panglah kone buduh kini ya. Wah, saling kita yang ngaji kan. Mek kalian nih. Kalian. Oh ya. Lah ternyata Buyo kelang yang kalian ben uyut. diriku tersipu malu. Bila kau tatap wajahku kala berjumpa saat bersama dikala berdua entah apa ku tak tahu diriku jadi membisu saat kau genggam jemari tanganku bahagianya hatiku walaupun ku tahu cinta kasihmu terbagi namun aku tak kuasa lupakan dirimu karena aku cinta. Engke man. Bangun. Kuangan. Kayaknya teman. Kuangan kopi banyu atas nih man nih. Mana engke? bukan apa nih karena cinta. Wah. Ada nak kuangan kopi. Diriku tersipu malu. Saat kau pergi. Engke. Cara soket kulit gini-gini nih. Sakendat weh. Kulit pidan cai ngeraksa gelam kerek ah. Ini nih. Taman jati numpukin diriku tersipu malu seret bangkiang nih gini siang di tiang jak Awakmu leganye. Weh. Kene nah. Nejani pangsing mebalih duen man. nih Pang milu barang ngerasayang. pengendan Mapan yani marah megending nejani. Balas. yang Balas. Weh. Apa kaliwasin? terang benderang nih Gendengan nih. Balas. jawab gitu kayak gitu bingung bener balas malah nyungengit jawab gitu nanti Jawab. aduh Dan apa sih kedo lah? sungguh mati aku kecantol sama kamu paling eno kamu memang paling jempolan body seksi angka 8 Adik kedo. Jelek. Angkat 8 jelek. Dibanding orang jelek, Dor kemung betan kemung. kemung bukan kemung.
Bangkiang ini jenik Gunung Layu. Gejolak cinta membara membakar dada do asiknya. Pegat kene, sambung. Dukun ingin menyatu rasanya, ingin bertemu malam minggu. Jalan-jalan nikmati malam minggu yang panjang. Hangat-hangat pisan gejolak pandang pertama bagi gempa yang melanda, bagi api yang menyala, goyang jantungku, nyala cintaku. Lar. Gendar bener kene. Lar. Kai. Cuma menggendeng sih kain. Ulun. Ulun cara apa? Cara cicing kesango. Mencai kain. Kain cicing tamplik motor. Lili. Lar. Kene. Siap apa dong? Tak. Itu. Manuk penginat lah ke panggung. Ini kesempatan dong. Benpok. Apa kalalen dong? Encer. Apa encer? Sek. Bless. Yes. Ayang. Wah. Iya. Koron daerah rawan celek. Nah. Kekengkene. Aku jangan jaga. Sing lo Ratno. Menyen. Dia putri. Putrinya. Bunga perse. Putri bunga persik. Beli sih dong. Beli. Wiro Sablan. Ini. Bunga persek. Iya. Biro sabla. Mengganti. Nyen. Guru. Guru badang. Lakar kijang. Lekar indang-indang. Kale apa? Kale doang kelang. Gini nah. Ya. Yang benar aja. Macana subuh.
Dian, Bro. Kagak dok ewa. Ya Haji galan, Bro. Adi ngurusin orang tua. Maksud sih gini. Kira-kira asal sudah cinta sama cinta. Silakan kawin lari. Ewa saja. Kawin lari? Nge. Ngantena melang mulai. Kanten ambilang mulai pulung babak belur nasi. Kengken tuh. Urusan orang tua nomor 2. Oh, sing morang. Jageres. Sing ngapa baju, Bro. Sing baju kawin melalung Kang Wang. Bani tuh. Naik geres. Jani tak ada kayak gitu. Ulah haji galak kan takut. Bogan pidana. Nganten ngelasen nang putro. Takoi haji. Cucu. Udah wah. Mong angang cucu. Tuh. Lung telang cantik jane. Lung kemikang bungut jane. Ina liang wakil pemantos terus. Patut cai bisa mau pengatur marap kapin pianak bener. Dong tekan tekedong kene atur cai ne. Kengken atur tiang. Kengken atur tiange. Kawin lari gitu. Sira gitu. Cai matur kita busan. Adene Gusti jak demen kan nggak masalah po. Jak demen ke Gusti Mia kan. Dia napa merasa dengan jelema tiang sendeman sing kan ngurukan ale-ale dia kejelek-jeleke. Ngerti sih Gusti. Ngerti sih to. Dok. Kaden cimpot kopeng benone. Ya? Kaden cimpot kopeng benone. Anak keempat, anak kebolong. Dia nak mempertanggungjawabkan kengken omongan tiang. Yang tu dengan ngai kita teman sejang miyakan. Teman kan ngai urut katanya. Dok, yang Dok apa dok? Lampu sorot. Sing nuati pun jatene. Aniken. Dok apa dok? Oh kamera. Dok. Ne mata duen klik-klik cara matan barong sing ngenot apa? Ajak macane batu-batu kengken katene. Mang iwasin. Dok aniken. Dok apa dok? Aduh, aduh. Nang udiang cimelinar. Dengan mikir. Diang. Do kilitan apa tuh? Para sedaden mau pincer barang. Kilitan curak. Nah curak gitu. Boleh ditelon. Coba. Ipo lah curap beli. Kalau beli gelut marah. Adi piye nggak? Ah, curak makelo piye. Yang produk baru mana pengit. Rok. Ya. Yang subolan curak. Kemudian ditujang di kuping. Beli jabo. Entongan. Oh, pas yang merusak lingkungan. Ada kebon dek dong. Ngenyen jetawa. Doang. Nih. Dongang. Dongang. Hijau. Kotake. Hah? Di kotake. Kan nih. Dongang. Kis-kis. Hijau. Di kotake. Kan nih. Ore no orang beli. Dongang awak. Lebang vô nè. Lebang vô hả? Kengken nih. Demen san. Bol lekar luas. Kamen gemes kengken ini. Lu ngatur jene truk. Lo kengken dia. Dia gusti demen san demi kengken do. Kengken dia. Di kota kengken do. Yang orang itu. Cai matur kita busan marap kapin pianak. Demen san miyakan ini nane. Kengken kadene nane. Tro muntungan, ambilang ngale kata. Bongol. Kaden tipe bongol kopeng bapone. Anak ke bongol, anak ke dina. Yang penting apa orang kita tanggung jawab bang. Udah ngai kan.
yang Ye namun tu sumekan dingah apa kaden cai sih. ani dingah apa? Kotak orang cai. Ani orang tiang. Kotak. Benar. Mulu saja. Ya. Iya nih. Niki. Oh, tenang. Niki. Pak Kawang Niki. Niki Pak Camat. Apa le camat mai? Ye, camat artinya calon madua. Ini benar ya. Ning. Nade. Nade. Yuk. Nade dapat. Udah hijau. Lek ramat. Weh. Yuk. Mana? Yang ning. Keke. Nah. Jatuh. Catu kengken. Calon mantu. Coba lihat Ji, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Banyak. Udangnya nyodot, pipenya kadangan, kumisnya mah bulu, padasnya mah bulu. Weh. Udiang siap gitu. Gregetan dia Ji. Yuk. Ya. Ayo demen kena mesi bulu yuk. Marah yang di mana Ji? Weh. Pangkelu yang di mana? Neng. Bayang ya. Neng. Masih sengkengke. Yuk. Ada di rumah cuma he. Udah mudah Hasan ngadep barang ayo. Ayo yang sengaja sengke gratis. Neng. Ya. Udah obralan neng. Nah banget lu siwa. Beli Ben. Ben aja. Katanya antaranya. Oh polos dia bilang tanyain ya. Yuk. Ya. Iya namanya jejelekan neng. Ya. Tampi aja. Tampi aja. Beli. Bapak pulas nih. Woi. Udah Muhammad teman. Udah ujung-ujung lagi pulas. Udah menang antar sih Haji pulas. Udah udah aja dia. Jadi sing kene nake malu nih. Iya. Bang sing lek ate najine marep kapining calon mantu najine. Nggih. Sekunden ayu mecelep kamu kegedongan. Nggih. Patut ayu mau bersih-bersih dan malu nih. Mempersiapkan kamar pengantin. Beli Wiro Sableng. Kan yuk. Menang nomor rikini. Yang mau pamit aja bos mantan. Yuki jo. Jadi mempersiapkan kamar pengantin. Kalau aja bos yang mau kolom mangdosir melayang. Semua akan saya ganti. Apa bro? Lampu merek Amerika. Kasur tumpuk solas. Selejek rek. Semprot dengan baik. Nyamuk-nyamuk semua mati. Beli bos, pun urusan dia mau wangsit kan beli. Kengken wangsit ya? Asal kita beli dadi pun ke tengah. Wala ada ras ku kaki. Nih dadi yang pun ke tengah, yang pun siap nih. Dia mau kelong nih, dia bos nih. Dah. Yang nawagan matur sisip Haji Matua. Nyen sengguh Haji Matuan cenien. Bebalih matan ceni sing tawang ci pemalih. Lung kemikang bungut cene. Lung ondelang cadek cene. Oh, caidot lakar nage dadi mantun wakine. Nen maluna. Halo. Ngaraos markapin anak wakine. Yen berada sapunika menawi Haji tan suka tan suecer ing sikian didiang. Wenten arsa sanesio sang pinaka pesilur yan gumadeledang. Nika yang mangda sida didiang menjangkapan sarangipun yayu. Begini lah. Sekonen si nyangkut dan pianak wakine. Ada besi petakon wakil marap kapening cai. Udah ngedar cing lacare. Liu cing lah mas-masan. Lah karatur yang cing marap kapening calon matuan cai nih.
yen berade sapunika pengarsan aji ke Batak Tegal Cecadu Carik sebenaning punika menawi raja mule-mule harta berana sarwa sosocan emas pinaka pesilur yayu nya dia di tiang pacang aturan Negene yen caidot lakar nyangkutin pianak wakine nih wasin nih jangkutin dan malu di subane nih jangkutin cai mare cai nyangkutin makan sapun iki tandang saja cicuan halo nagi nyangkutin pianak wakil di bawah jange uli cerik emang tiba tawa membekas pianak wakil pada dan lakar bang wakil ide anak kalisir oleh jorang usai apa kedong rambut sih mirip bida? Nah, hidup aku manguh bayo nih. Paling melah kaltut pemargian itu bang sengengalan liwat. Matur sisip bicara jam ini. Duaning titiang kedelumuk pisan tanerian. Mangga Cokori Dewa nagingin sekati pengarsan itu yana. Sani makin merasa sampun kecampur untuk titiang. Nutut burif pemargin itu yana burung kepala. Tidak nih jalan kini sahabat mama. Tut pejalan pianak lah. Biasa kutikan gini. Jalan. Deglah gugulah lorat aja. Aduh waktu. Aduh. Iling-iling ang ragan Cokori itu. Diang si susah putih. Mailah beli. Sadalan mulut tuang alih dewa. Iya ratu. Mau mah. Biang dewa. Biang. Ide ibu pun Cokori Dewa rau. Yang loratna sirel. Riki Cokori Dewa duaku. Lagi di tekening pama. Sapun api. Sungguh yang melenan perjani. Tuh lihat sisu sengeling tekening ratu. Yen uluk caine ngiring ide dua gong putra kanti sisu kene. Tulungilah yang ruruh itu. Loratna. Puniki paicone kenangi dong. Sane mulai hang gunung mego kemar. Sisu puniki doyana. Benar. Ingat puniki. Ija loratna. Aduh. Dewa Subeleng. Yang sapuniki sekadi nenten anak weten ngerwayang Cokori Dewa. Dewa. Memar. Rasa kagiat tadi ibu. Di Dewa nyamat loh ratna. Turin madi adi tekening iku. Jaten nyen loh ratna toni. Loratna punika boyo wenten sios kumandri wandah putrani bu mingsikin di tiang dia Ratna Sari bu sane mawet saking jagat Ratna Dwi po Ning Nggih, ratu duaku. Wau dados di tiang ilik. Boyo kesane rien dok Ratna Dwi po. Karajak antuk ide sang Prabu ring Jongrawesi. Nenten wenten parekan druwe ipun Yano Mical. Sako wenten putrani Asiki durung kepangih menawi kemana antuk titiang puniki. Kemet ipun antuk ipun Yano kepangih kering tulang. Medaging kaki pasung penani do duagung.
kantun dane Gusti Anom ring napuwastana bongkol Gunung Mega Kemar punika. Wanten mangkin sampun seda dane. Manekane kengken nyat idewane. Melarapan punika sampun titiang banget ngelungsur pas suecan ibu. Mang naledang mapaice walau waduh. Mang na wenten nyarang titiang ngungsi ngebuk. Mereka maring jagat jongrang usi bu. Paman tulungin gelah. Kemana hantu titiang sapuniki? Sampunang malih Cokro Dewa pacang ngerah walau waduh sampunang. Tapi modal sapunika, duane puniki sampun wenten paice mau tamu. Nayang aksi punika. Selendang sutra puniki bisa nangin megegepuk iri kering jongrang usir. Ngayang titiang iring. Yang itu barang-barang ngidolas lah paman tulung iring bu. Ini paman dengan enggak? Iring-iring lah.